Virgulino si è encara inganato della formula per fabbricare un fiocco d'artificio. Butto tutto giù troppo di pulso di fiocco. E addio Virgulino, per capitare un fiocco d'artificio pulito, debigno quina quantità di pulso di fiocco deve mettere. 0,7 grammi, 12,15 grammi, 1,15 grammi, 1,512 grammi, 1,605 grammi ou 0,5 grammi. Vol sapere se cal la metà d'un gramme? D'après la recette, n'en cal mai. Encara mai. Bon, és pas amusant, Virgulino. Vas pas nous mostrar los barils un per un. Te cal trobar. Anem, t'en am donat un indici. Ne cal mai d'un gram e menys de 12 gram. Déjà, podes enlevar lo baril de 0,7 perché 0,7 és plus pitjor que 1. E podes eliminar també lo baril de 12,15 grammes perché 12,15 és plus bel que 12. Bon, e ara cal una quantitat de pulso de fioc plus pitjor que 1,5. 1,605 a une unitat, come 1,5 6 desens, alors que 1,5 n'a que 5. Doncos, 1,605 és mai bel que 1,5. L'uquin d'aquelles dos barils deves prendre per ta formula. Aquesta és proche de 1,5. Oh, mas 1,512 és une unitat, 5 desens, 0 centens et 12 milens. 1,512 és donc mai bel que 1,5 perché ha 12 milens de mai. E 1,15 gram és plus pitjor que 1,5 gram. Perché 1,15 gram és une unitat com 1,5, mais un desen, alors que 1,5 a 5 desens. Donc 1,5 és plus pitjor que 1,5 et correspond pla a la quantitat que cercam, entre 1 et 1,5. E baqui, Virgulino, ara nous podes fare un superbe fioc d'artifici per la festa de l'escola.